ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kinongelam bat kidkhot jong Riboy District Cricket Association harengkat kajinge trailang bat ke Meghalaya Cricket Association haga arpu ai teri ko banai kala lingkot arajar arpu ar kila no senyang yala ka jong ka snam kum ka dak kajinge dan bentah kajing rakhe kapsan post nam jong ka jilla Meghalaya. Ya gani kajing ais nam la penlong de kajing trailang bat ka State Blood Transfusion Council Regional Blood Bank Laumali ka Licensed Blood Bank jong ka Civil Hospital Nongpo ka Civil Hospital Joai bat ka Civil Hospital Tura lembat ka Jing Involuntary Blood Donors Organization. Hagani ka sngi la sakhilang de ginongilam jong ka Meghalaya Cricket Association kibakentop ya uba Gideon Kharkongor udruba Jyoti Thakuriam uba Renal Kharkamni uba Eddie Stone, u Armstrong Marak, u Chiang Shira, bat kiway. Program pula berbeza kali yang akan donation, ada blood donation South di Jakarta, Asura, Shillong, Jowai, dan Nongpo. Kalau mana yang nggak BCA, Riboy District Cricket Association, Rashikia ban tolong yang kat dalam pos Shillong, Shillong, bagi lah tolong program ini coba kalau utang yang tang Malaysia dan ada penaisan dan dari tangwan terdekat di kadang-kadang program kalau berbeda MCA dan Shinkia nak yang RTCA kebanyakan donate blood save life changing gitu. Kadang bersang ini changing bersang berat nak yang MCA gitu. Lalu lupa komunitif moto jangka MCA ke Beyond Boundaries. Kami persang beri tangkut tangamaran tiket. Jadi cuma pati kita juga direkam hari ulang salang. Nanti berjalan nanti direkam. Jadi duduk dengan yang MCA persang. Perkenar di lah tadi COVID. Ini buat lah tadi nunggu kita punya anak society. Keberitahi ketika pengusaha lo mungkin rakyat yang didapat sebulan dan berjalan ini dalam dia. Bagi sih kalau ba interpak baik wala kucing organize ke kerki kebun yang players ini juga kalau dan hambo PMC kemudian lagi district nipat lah bertip kloyeki beri sa organize shoot kemudian dia shoot program lah di mana report kepada kalian MCA lagi players lagi support staff lagi official mungkin yarap kita ke donate ke blood save life.